Shubor nakaslem jong udongsan hima. Uba regional Shilla, uba siong basa hapo kasinong Mulang East Janja Hills District. Ula kentu yak sorkar Meghalaya, ban yarap yaki pajba ka East Janja Hills District, ban ailat yaki, ban kayi yaw dawyong. Namar mentala arsnem kenti, nadu kejing syakta haka kelam COVID kat kendai, mat kejing don jong kapakang sinong, ki pajba jong katany, kilaya kendu jing yak shibun. Nakaliang uba regional Shilla ula kenturu yak sorkar ban ailat ikipaj ba ban kayi yau dawyang haswa baka jela kan syakta haka kela ka balai naka ne ka klam COVID kat kendai. Agane ka por ka penengkong nga aingo yu blay bara ba ula don kat lem mat nga bat kumju ro ula ai nga ka bor bat kamsen pan pran nam ta ki jinge jang ki paj ba nga original Shilla nagasnang Mulang East Janja Hills District nga kerpat i sarkar Meghalaya bapin snow pa hirap yaki paj ba apo East Janja Hills pan ailat yaki bande ban kai duyong nomor ba asnem hagne ki por ke bla leng ki por lockdown kipun kijinge ki wan hagi paj ba but agne ga por nagar pat rep ye yaki sarkar Meghalaya pan ailat yaki paj ba ban kai duyong katne katto por haswa banwan uklam balai bulatip kerteng kumu Omicron coronavirus haswa ban putrai kam ya ka lockdown ka balai ki sarkar kidai ban ailat yaki pajba bakinya kamai kaji namar ba kan syanya ki hagapor lockdown ka balai ba sumut ladapi yo yauneu jingpang uneu knyang Omicron coronavirus ubalai third wave kajing sumar kabaramba simit kisim ya kajing sumar jong neu jingpang lagi khasan 8,000 tangka ang tagadaw mday tangka bam kadi nginan kam hagapor lockdown wat ya kabisara nginan kam hagapor bangipang bangistomjor